Robert Robi Mareković, dobro nam došao u podcast. Bolje vas našao. Kako smo ozbiljni. To je zbog Dore i svega onoga što Dora sa sobom nosi. Tak sam naučio s tobom u Dobro jutro Hrvatska razgovarati. Sad se možeš malo više opustiti. Cipele dole. Ja vidim, prepoznatljivi outfit je tu, uvijek sređen tip top, frizurica postojana, spreman za Doru. Pa ja nekako mislim da je to dio mog posla, kad se, znači, biti obučen, imat kravatu, obrijan, to je nekako dio nekakvog imidža, odnosno kako ja poimam show biznis i taj glazbeni biznis, to je nekako moj izričaj i nekako mislim da je to u redu, da to je ispošteno, da se to na neki način i očekuje od mene. Ne? Je li Dora tvoj izričaj? Pa ja mislim da je, teško je reći za mene da je baš Dora moj izričaj, zato što kao prvo ja nemam izričaj u Hrvatskoj, jer sam toliko unikatan, bilo to dobro ili loše, ali drugačiji sam, teško me staviti u ladicu. Kad sam bio s Fantomima, onda su govorili da smo previše pop za rock emisije, a bili smo previše rock za pop emisije. Kad sam napravio Swingerse, onda smo bili previše rock za jazz emisije, a bili smo previše jazz za rock emisije. Tako da ja uvijek sam nekak plivam između nečega, tako da mi je teško reći da sam Dora čovjek, nisam vjerojatno. Ali nekako svoj sam ostao u toj priči i pogotovo zadnjih godina Dora se i mijenjala, bilo je tu i heavy metal bendova, imali smo Let 3, znači nije to više klasično zabavnjačka glazba, tako da mislim da mogu reći da sam s te strane, ako s te strane pristupimo, da jesam barem ove godine dio Dore. Ne? Mislim, jesi. Da, to je činjenica. I tehnički, to je fakt, da. Ali evo, baš si zanimljivu temu načeo, a to je ta promjena onoga što smo slušali nekoć na Dori i što ćemo imati ove godine na Dori. Nekako se stvarno to proširilo. Je li to dobro ovako gledajući cijelu glazbenu scenu, da imamo različite žanrove, neke nove i mlade glazbenike, neke već jako iskusne? Znaš kaj, malo ću, kako da kažem, zaobići pitanje pa doći nekakav odostraga nakon tog pitanja, to tako kažem. Meni je jako dobro kod Dore, što zadnje dvije Dore su pobudile veliki interes, što je u stvari jako dobro za nekakav oporavak domaće glazbe, jer smo toliko isfiltrirani sa glazbom koja, ipak smo mi Austro-Ugarska, s nekim ritmovima, glazbom koja nije bazično naša, i nekako se interes za našu glazbu izgubio i kao moram priznati da smo i sami krivi, mislim da je naša scena bila generalno mlitava zadnjih 20 godina, ali ni mediji baš nisu pomogli. Ali hoću reći, mislim da je Dora sad super jedan trenutak koji može pomoći da se eto revitalizira interes za domaću glazbu, a što se tiče stilova, pa mislim da je normalno da se neke stvari mijenjaju, filtriraju, a u krajnjoj liniji ipak se nekakav okvir zadrži. Nije ni Let 3 bio Let 3, ono što ih znamo na Dori, malo su se prilagodili, možda smo samo mi ostali isti. Ali s obzirom da ipak naša glazba, ja bih rekao, sofisticirana sama po sebi, onda im odgovara eto, nekakvim okvirima, širim okvirima Dore. Vraća se Dora u Opatiju, a Opatija je nekako baš vezana uz, mogu reći, tu tvoju glazbu. Pa da, Ivo Robić je u Kvarneru tamo nastupao 100 godina i to je ostao i dio njegove karijere, kako sam veliki fan, meni je uvijek lijepo doći u Opatiju nastupati. Bili smo u Kvarneru, svirali isto par puta gdje je on na neki način počinio svoju karijeru i Opatija imala nekad i Opatijski festival, pa je to vežemo isto uz nekakvu festivalsku, kako da kažem, možemo reći rutinu. S druge strane i kad je počinjala Dora se emitirala iz Opatije, tako da Opatija ima taj neki festivalski preznak i mislim da je to simpa da smo tamo. Ne? To što su mu 2 polufinalne večeri podijelili izvođače, dakle nisi automatski u finalu i ne boriš se automatski za pobjedu na Dori, nego moraš proći taj prvi test. Jel te to veseli ili nisi baš s tim? Pa čuj, možda gledaš dve različite strane. Ovako da je bila samo jedna večer, onda ne breš ispast. To bi bila dobra strana. S druge strane, eto, pjesma se fino zavrtila, ja se ne utvaram da ćemo pobijediti, znam da nećemo, ali bila je prošli tjedan među 3 najvrčenije pjesme sa Dore. Tako da se nadam da ćemo, eto, s obzirom da rano dolazimo, da smo u prvom polufinalu, da ćemo biti 8-9 dana u Opatiji, lijepo se zabaviti, malo odmoriti kad ne radimo, tako da,
eto, volio bi doći do finala i da se pjesma još malo zavrti i da to imam, dakle, da imamo nekakav i duže vrijeme za prezentiranje, ali bit će što će biti, mislim, eto, ima to svojih dobrih i loših strana, da je samo finale, bili bi Opatiji 4 dana, ako dođemo do finala, bit ćemo 8-9 dana, dakle, ima to svojih dobrih i loših kombinacije. Što će i kako će. Kako će izgledati vaši dani u Opatiji? Koji si tip? Hoćeš se družiti cijelo vrijeme ili ćeš biti samo probe, nastup, ne znam, nekakva relaksacija u sobi? Znaš kaj, ljudi jako misle da sam ja ekstrovertiran, ali... Sve je to laž. Ne laž, ali nisam ti ja baš tip od velikih partija, tuluma, druženja sa poznatima. Ja ipak nekak volim svoj krug ljudi, volim manji krug ljudi, cijeli život sam izložen nastupima, DJ-renjima, sviranjima, velikom broju ljudi i broju velikih energija. Svi ljudi koji se bave ovim poslom, pa i ti kao televizijska zvijezda, znaš koliko je teško biti stalno dostupan ljudima, umara to koliko, čak da ti hvale cijelo vrijeme, teško ti je više stalno nečiju energiju primat, ne? A tako da u principu ja sam više tip koji bi se zavukao sobu, odmorio i onako zadnjih 6 mjeseci posao ide stvarno dobro i na puno staza smo djelovali od obljetničkog koncerta u tvornici do adventa koji je bio kakav je bio. Tako da, eto, iza ovoga odmah Dora sad snimamo album, stalno sam u pogonu 6 mjeseci, tako da će mi dobro doći malo mira kad se ne radi. Ne. Voliš ići u Sjedinjene Američke Države, dakle u Ameriku. Jesi li znao da oni gledaju Eurosong? Jako puno ulaznica bude, mislim je prošle godine 1/3 ulaznica za Eurosong bila prodana Amerikancima. Da, to je dosta čudno, zato što inače europska glazba i nije dolazila, ta europska glazba, eurovizijska, rijetko dolazila uopće do američkog tržišta, što je i normalno s obzirom da se radi o europskom proizvodu, ali i ne znam, čak i jedna velika ABBA nije napravila posao u Americi kao što je napravila u ostatku svijeta. Tako da je to dosta meni čudan podatak, ali recimo sjetimo se da je Justin Timberlake, isto čovjek iz Memphisa, bio gost prije 2-3 godine, tako da vjerojatno se trude malo i organizatori implementirati i Euroviziju na američko tržište. Danas je cijela priča drukčija nego prije, ne znam, 20-30 godina kad je Dora u pitanju. Idu ranije pjesme van. Nema tog efekta iščekivanja i zapravo onog iznenađenja na kraju u finalu. Onda su tu komentari. Svaki put, u svakom razgovoru na kraju spominjemo te komentare, ali to je to što je malo, nekako ste izloženi, otvoreni, htjeli ne htjeli prema publici. Pa je, dosta je velik. Stvarno sam se iznenadio, moram priznati kako ja nisam bio na Dori do sad i ovo mi je novo iskustvo, koliko god imam iskustava, ali ovo mi je opet još jedno novo. Stvarno sam se začudio koliki je interes za to. Stvarno novine, portali, stalno neko šalje neke, daj video, daj intervju, daj odgovori na pitanja, baš je veliki interes. Naravno, tu ima svakakvih komentara, novine, portali, YouTube, međutim ja sam se cijepio od toga, ja takve stvari više ne čitam, niti se želim zamarati, jednostavno ljudi imaju svoje istine, svoje frustracije, svoje poglede, ja mogu se složiti da da netko drugi ne mora misliti kao ja. Ima tu puno ljudi koji, eto, kao što sam rekao, svoje frustracije izbacuju, tako da mi se to stvarno ne čita. Imam sad dovoljno godina, dovoljno iskustva da znam što je dobro, što je loše. Znam što se napravi, što se htio napraviti, kako je ispalo, šta je eventualno moglo bolje ili lošije. Tako da u principu svjestan sam sam sebe koliko god to možda nekom zvučalo pompozno, ali mislim da je dobra razina samosvjesnosti kad postaneš svjestan svih svojih mana i prednosti, tako da uopće me ne zanima kaj piše ispod. Tako da. Ništa. Ne. Spot? Ko je radio? Jel bila panika? Pa znaš šta, malo je bilo mi smo upali kao prva rezerva. I onda ti se dogodilo 23.12. sam saznao, morate dati spot do 5. siječnja. Božić, Nova godina, sad ti nađi nekoga s kim ćeš radit, ne, ali onako uvjet je bio lyrics video, ne pravi video, tako da eto, Doringo s kojim smo surađivali u zadnje vrijeme,
od kad nas Pović više nije htio raditi, Doringo koji je radio zadnjih par spotova, eto, on je bio dovoljno susretljiv pa je napraviti jedan lyrics video. Čak sam čuo reakcije s obzirom da lyrics video uvijek nekakav video koji je u stvari, kako da kažem, nužno zlo na neki način ili pred video za pravi video, ali eto, čak sam čuo, super ti je spot, iako ja u tom uopće ne promišljam kao o spotu, nego nek sam mislio da je to samo više informacija, da, lyrics video. A hoćete li raditi pravi spot? Pa da šta, sad je to već malo teško, jer se pjesma se sama vrti sama po sebi, kako mediji jako prate Doru, ima puno je pjesma vani, ta YouTube vrčenja, to više s obzirom na sponzoriranje vrčenja je sve to irelevantno i nije relevantno, a nama ne ovisi o broju gledanja spota na YouTube-u, nam ne ovisi posao, tako da u principu mislim da ćemo to preskočiti, da Full Cool je već došao do ljudi ovako i onako, već je o pjesmi koja se zove Full Cool. Tako da mislim da... Ako niste znali, koja je na Dori ove godine. Da, a mislim, nismo spomenuli, ja mislim naziv još pjesme, pa sam zato rekao. Uglavnom mislim da nema neke potrebe da sad neke nasušne, tako, a YouTube ne plaća nešto previše, tako da... Tako da nećete to dobiti. Tako da, ne. Kako je nastala pjesma Full Cool? Je bio neki trenutak inspiracije? Pa ja mislim, Full Cool pokrenuo sam nakon što smo dobili Porina za prošli album prošle godine, koji je bio puno obrada, onda sam nekako odlučio raditi autorski album nakon dugo vremena i ja sam dobar sa tekstovima, sa glazbom sam malo lošiji pa sam se morao malo više potruditi nego ovi normalni koji to pišu. I onda, kako sam ja i analogni tip i koji u stvari na neki način je, a malo su mi smiješna ova vremena internetska i ta ovisnost o internetu i što je najgore, ovisnost o tome da budemo isti. Nekako kad sam ja odrastao, onda si htio biti drugačiji, htio si da te prepoznaju, a današnji klinci pokušavaju stalno biti isti. To me fasciniralo. Dobro, imao si na jedan period kad si htio biti isti, nisi? U osnovnoj školi? Nikad, ja sam htio biti drugačiji. Da, ali to je. I tako jednostavno... Ti si se i rodio s takvom frizuricom, jel? Nije baš. I kravatom. Da. A uglavnom, nekako, znaš, uvijek, ali znaš šta me zbunjuje tu, jer kad dođeš u nekakve tinejdžerske godine, pokušavaš da se potvrditi i da te ljudi primijete. Kako ćete primijetiti tak si isti? Uglavnom, hoću reći, nekako sam se malo rugao Instagramu, tim ovisnostima, tim i ženama koje su, eto, bez sadržaja postale duhovni vođe putem Instagrama i tako nekako. Malo sam se narugao na ovoj digitaliji. Da. Mislim, ja podržavam, to je malo ironična pjesma, ali podržavam tjelesnu aktivnost, mislim da je to bitno za mentalno zdravlje i ne samo za fizičko, ali malo sam se narugao tim, eto, praznim sadržajima. Kao žena te moram pitati, nije samo na žene usmjereno, mislim ima i muškaraca koji su postali Ne, to je samo vođe. Kako, znaš, kao muškarac na Instagramu uvijek ti se nude neke žene, dekolteji, ne znam šta, stražnice, bla bla bla, stalno si bombardiran sa gomilom polugolih žena. Ja mislim da ti se pokazuje ono što inače tražiš tamo. Jer mislim... Što pomislim, jel? Da, sad već smart algoritmi rade protiv tebe, Robi. Htio sam samo reći da je nevjerojatan broj te ponude i nevjerojatan je broj tih žena koji se bave s tim i žive od toga. To mi je fascinantno bilo, to mi je bila nekakva ideja kad sam radio pjesmu. Ali društvene mreže danas moraš imati. To moraš, da. Iako ja iskreno mislim da ne znam da li za 20, 30, 50 godina internet više neće postojati, vratit će se analogiji i mislim da je internet ipak otišao predaleko i u lošem smislu, da je previše loših stvari dostupno i da će to neko na kraju odluči da to ipak nije tako, da ćemo se mora vratiti u knjižnice, čitati enciklopedije kad nešto tražim. Baš zanimljivo razmišljanje. A što će se dogoditi? Koji će biti taj klik? Znaš da su u nekim filmovima su to pokušali predvidjeti, ali... Pa ja mislim da znaš, ove stvari, smartfoni, od smartfona je sve krenulo, su još presvježe. To je prošlo de facto 16-17 godina. Odmah, uvijek vrijeme daje na težini nekim stvarima. Ako hoćeš najbanalnije, pjesme koje nisu bili najveći hitovi, Volare je bila 3. na Euroviziji. Volare je jedan od najvećih standarda dan danas. Hoću ti reći, vrijeme uvijek pokaže neke stvari, tako će se odmakom, mislim da će ovi ljudi koji su iza toga svega, Gatesovi, Zuckerbergeri, svima tamo, biti kroz jednu jako drugačiju prizmu gledani kroz nekog vrijeme i bojim se da će u povijesti neće imati tako laskavo mjesto kao što oni misle da će imati, tako otprilike, da ti to blago odgovorim. Eurosong fan nisi baš?
Ili jesi? Pa ja sam koklinac, znaš, koklinac kad sam odrastao uz obitelj, imao si 2 kanala, televizijska, nije bilo interneta, onda si gledao Euroviziju. Ali nekako kako sam odrastao, kako sam krenuo prema rock'n'rollu, ipak je Eurovizija uvijek bila onako zabavnjačka. Nisam sad dalje to pratio. Zadnji put kad sam gledao, ja mislim Euroviziju, bilo kad je Tajči nastupala, ili bilo u Zagrebu, u Lisinskom, to mi je bilo onako zanimljivo. Poslije sam izgubio interes, jer uglavnom nije bilo nikakve glazbe koje me nešto ekstra zanimala ondje. Tako da tu sam izgubio nekakav interes, ali iskor svoje radijske emisije se često sjetim, ne znam, Viki Leandros, Abe ili ne znam, nekakvih takvih izvođača koji su nastupali i naših, hoćeš Vice Vukov, Dubrovački trubaduri, koji su Kićo Slabenac, Tereza Kesovje, koji su predstavljali Jugoslaviju onda u ime Hrvatske, odnosno tada Zagrebačke televizije, Euroviziju, tako da sam dobro upoznat sa poviješću Eurovizije, a kako sam inače retro tip, nekako je normalno da znam Euroviziju 50-ih, 60-ih, 70-ih, stvari Eurovizija je počela 55. Tako da taj dio dobro poznam, a ovo novije, kako inače mi novija glazba nije zanimljiva, pa tako sam i manje bio zainteresiran za Euroviziju. Sad imam jedno jako teško pitanje, a to je stanje na našoj glazbenoj sceni. Pa ovako, ja već sam rekao da je Dora dobar moment, ili trenutak, zadnje 2 godine. S druge strane, koliko god se pojavila neka glazba koju ja ne slušam, ali je dobro što se napokon nakon 20 godina su se dogodili novi ljudi. Jednostavno, za 20 godina smo imali 5 stalnih imena koji su se vrtili u krug i naravno da je postalo gnjilo bez novih ljudi i sad su se dogodili ti neki ljudi koji ja ne slušam, niti znam, niti me zanima. Ali je dobro da nekakva naša mladost ima svoje izvođače, to ima smisla, ne? Počelo se događati kako se, nekad su klinci se potvrđivali u tinejdžerskim danima, imali su svoju glazbu, svoj bud, svoj pogled. U zadnjih 30 godina i svjetski i kod nas se počelo, tata doma sluša nešto, pa onda ja slušam nešto. Daj nešto svoje, daj nešto od sebe, koliko god, velim, nije to moj izričaj, ali drago mi je da su neki novi ljudi zasjeli na tim top ljestvicama. Mislim da se ipak nešto protreslo i da ide nekako na bolje. Ne? Da, recimo kad čitaš komentare ljudi koji vole Doru, vole Eurosong i to, kažu stalno imamo pjevače neke nove, imamo sjajne glasove, imamo i te šove na kraju krajeva, ali nemaju ko pisati pjesme. Čuj, mislim, istina je da kod nas se to svelo na nekih 5-6 ljudi koji pišu pjesme. Možda onog što najviše fali, a to ti novi klinci imaju, pišu svoje pjesme. Ovak se uvijek svede na nešto, bude mi napisao ovaj pjesmu, onaj pjesmu, uvijek se vrti oko 5-6 ljudi koji pišu iste pjesme, a to je loše iz razloga što, recimo, ja sam nekakav skladatelj koji nema puno iskustva, imam puno želje i volje, ali svi mi razmišljamo na jedan način. Tako i ljudi koji i znaju puno bolje pisati od mene, razmišljaju na jedan način i onda tu se vrtiš stalno u istom krugu. Znaš, ja kad sjednem imam kiticu, moram imati bridge, moram imati refren, tak moj mozak radi, tak svi skladatelji su nekako, a ne kažem ograničeni, jednostavno svi imaju svoj izričaj. I tu mislim da smo puno toga propustili zato što se sve vrtilo oko 5 istih ljudi. Taj piše hitove, taj će mi napisati. Nije to tako. Nije to tako. I zato je dobro da ovi novi klinci pišu same pjesme. To je super. Tako da mislim da, ne slažem se, mislim da ima novih ljudi, ali znaš, često je to, ja sam s ovim menadžerom, mora mi on napisati pjesmu. Pa dobro, znaš, ja za sad nekog nazovem, imam duet jedan, da pitam bilo koga. Joj, znaš, mi ti radimo sa svojim autorima, sa svojom produkcijom i tu se stvar zatvori. Možda jedan super pjesma za duet, možda bi, ne znam, nemam pojma. Mija Dimšić bila super za to, ali za sad nekog nazoveš, mi ti imamo svoje pjesme, znaš, uvijek interes je da prodaš svoje pjesme, dobijaš više novaca, što razumijem, ali onda si u jednom zatvorenom krugu. Jel ti Dora možda služi kao platforma da izađeš iz tog svog kruga slušatelja, obožavatelja uvijek istih, da se malo pokažeš ipak i drugima, ili ne gledaš na Doru kao na mjesto promocije? Gle, ja mislim da ipak naša glazba, moja glazba, naša glazba koja je nekako bazirana na 50-60 godinama je glazba koja ipak nije srednja struja, koja ne može iskoraknuti previše van. Nećemo mi nikad napuniti arenu ili neke takvu, to uopće si ne umišljam takve stvari. Ali glazba se ne sluša u arenama.
Pa, čuj, vjerojatno da dođe, ne znam, bi bio Michael Bublé u areni, pa je napravio sjajan show sa glazbom koja je recimo bliska meni. Ali hoću reći samo da bitno je biti prisutan, znači da ljude koji trebaju takav show, a mi smo stvarno show band, da to mogu, da znaju da to još uvijek egzistira. Moraš uvijek ljude medijski podsjećati da si tu, jer ljudi zaborave, prolazi vrijeme, imaju svoje brige, svoju djecu, svoj posao i kad te neko treba treba podsjetiti na sebe. Naravno da je ovo prilika da proširiš ljude koji te prate i u krajnjoj liniji da neke ljude koji organiziraju evente, ne znam, hotele, svima tamo vide, aha, nešto što nismo imali, nešto što još nismo vidjeli, čuj, koliko god sam ja posvuda, ipak swingersi nisu toliko medijski prisutni, tako da ovo dobra platforma da nas neko upozna, da si pripremimo ljeto i tako dalje. A, već ti razmišljaš i o ljetu i dalje o putovanjima. Ja sam i menadžer, i skladatelj, i producent, ja sam mama i tata, moram o svemu razmišljati, tako da... Blago swingersima. Da. Ili ne? Slušajte svi. Pa mislim da ono što je nama velika kvaliteta, znači teško je homogenost postići među troje ljudi kad su u bendu. Ja mislim da odnos naš, ja se uvijek držim onaj koji je B.B. King rekao, bitno mi je da 60% čovjek, 40% muzičar. Da imaš odnos među ljudima, onda i na pozornici se puno bolje funkcionira. Mislim da imamo super odnos, koliko god nas je puno i naravno uvijek ima nekakvih loših i boljih faza, ali mislim da super funkcioniramo. Mislim da sam naravno i ja tome doprinjeo, ali jer sam i kod biranja ljudi, jer sam korektan prema njima, ali s druge strane možda se i slučajno posložila ta jedna baš jedna dobra ekipa koja super funkcionira. Naravno, kažem, još jednom nismo ni mi imuni na loš dan i na nekakve takve stvari, ali generalno mislim da smo baš onak ekipa. Mi kad idemo na gažu imaš dojam da idemo na izlet, a ne da sad idemo raditi negdje, znaš, tako da mislim da još jako dobro funkcioniramo kao ljudi i kao ekipa, ne. Znači, na izletu u Opatiji će biti super. Pa eto, nažalost, nas je 10, inače pravila propisuju. Kako si, to sam te baš htjela pitati, kako si odlučio ko ostaje doma? Ja sam tu jako dobar u tim stvarima. Samo sam rekao, ko može izostati jedan danas posla? Ono sami su otpali, tako da to sam vrlo lukavo riješio. Znači još si lukav u sve ovo. Malo. Alje. Da.